Hello friends, sanya hai lam sogondro jotono na ani YouTube channel lo. Ge friends sanya hai norong bagai ang tini job notification tui paipika obong angkai Eastern Railway na hoite job notification hoka. Gai songo mono pool yang tesin pacha zara pura detail ba be sang na liene o notification tam tam sikya bini age limit dog ngai bini essential qualification dog salary details dog ngabunte sine online start ngai awu sungjot no video kaham ko semalene kawan bagai sunnorong nai tong de presentation pacha zara video gai sang naliana pulyana ojagawa job notification ngomon mangkai Eastern Railway hoite job notification hoka gawan pore notification date na lena sang koitari ko notification among hoka ga notification date nga koro nuk nanaro oro number 1 ojagwa 12 tarik 10 2022 tarik notification hoka mo ke apply khajangnai online ga date nga kai 6 tarik 10 2022 session start nga start ngai amuk closing date nga kanor nok nor 13 tarik 11 2022 tarik পর্যন্ত oro last date kanor abon segang nor oro apply khainarak di ga oro exam ni nan lenen sang exam ni nga kai ajagabo সম্ভবত 17 tarik 12 2022 abon tarik ngai mano exam angkai abon pore document verification bangnai oro saka borok result of written examination of publishing of result kanor nokana gangkai yang ajagao saka borok exam ni omo exam omo bong no official website ta borok exam ni date saklai ranai gangkai yang tebonalian sang gai friends sang salary kisan nanyaliana oro salary gangkai ajagao norong nokana omo level onujai salary ranai group C ni gangkai or level 2 ojago level onujai salary mannai gangkai oro group D ni gangkai level 1 level onujai noro salary mannai gangkai yang sangtep tola nanyaliana tolawo bini taitam tam tong koro nokna oro essential qualification sangnaliana qualification bosanangnai ojago ke group C gangkai tenok saimkana 12 pass nangnai katawi logiwa 50% marks potong nangnai kajara ST tai AC gangkai borok 50% marks nangya borok mane 12 pass ngakana borok apply khaimannai kawa jagawa group B ni nalen sang group B ni gangkai oro 10 pass tai recognize from government recognized board angkar benok nokna group B ni 10 pass ngangkai sangyang teba nanyalian norok kaham ko nanya ji gayang taitam motong nanyalian sangyang tolawa gayang tolawa nor nokna mangka age limit age gangkai ojago nor nokna UR ST SC OBC nor nokna ojago angkai jara oro nokna level 2 ni jara oro apply kanyara bong ni age nai age nangnai 18 থেকে 30 bisini 30 বছর 18 থেকে 30 বছর ni bisingo age nangnai gabon bisingo level 1 ni nokna 18 থেকে 33 বছর ni bisingo boyos nangnai gabon pore ST SC no 5 বছর age relaxation raka angkai sangyang tiap tolana lena tai tam tong kor sang exam exact extent of age relaxation of the sangaleka korundor kam ko pore je gai sangyang tebo tolawana lena tai tam tong jago gai jago nor nokna written test ni ora syllabus rok rajak gayang oro marks on certificate marks on certificates nanyalin sango jagawa kay naro oro nugutongo oro marks nor nokna yang saita gani anaing debra saita nor nokna normo kaham ke porinya je ke total marks o jagawa nai oro 100 ni narong nokna gayang sangtiam nanyalin kaham kai exam fee nanyalin sang exam fee ngangkai narong nokna jagawa 400 টাকা 400 টাকা nangnai o jaga orang
400 rupees hingke jara STS ni exam fee hingka oro nukana 250 taka 250 rupees hingke yang temna liansang taisang tang apply khaijaknai nai liansang oro apply hingka o jaga no nukana website direka o website ni bisingtwi noro apply khaimannai oro duita website rijak tongo nora aboni bisingtwi apply khaidi oro apply ni kaham khara khe swijak o jaga noro porinai di hingke aswngno hambai noro jotono no video kwrwngwi tongma bagwi.